Di Sulam Sari sana jubah di gunung le anak raja onde kandang oi onde sana oi di dalam tari kami menyantai sambil beriring maju jana onde kandang oi onde sana oi ya tuanku datang bersama Tuhan dan puji Tuhan sambut jawe salam sarata sambut sambut nan datang dari bawah ada kami.
qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana iyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم عنها بغائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق من ماء دافق. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجعل كيدهم في تضليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله فيك. صدق الله العظيم.
Pembaca selanjutnya pemegang nomor 3. Aku ketang pagi di kampung kami. Aku calon. Mau, lagi. Semuanya Kristen. Di Sulam Sari satu jubah di gunung yang le anak raja ondekan oi ondek sana oi di dalam dari kami menyala sambal bahirin lanjut jalan ondekan oi ondek sana oi ya dengan kota sama tua dan dan puji tujuan sambal jawelah salam sarata sambal nan datang dari bawah ada kami ale menanti cabi ala sirih gata ala pinang dak sanang hati ale menanti ondekan duang oi ondek sana oi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mujibas sa'ilin, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa orang tua kami yang masih hidup. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal kubur wa qina adzabal yaumil qiyamah wa qina adzabal yaumil mahsyar wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi Allah mengijabahkan doa kita semua dan tercurahkan kepada Ananda Zaki, dan mudah-mudahan dia menjadi anak yang saleh dan akhlak yang mulia seperti yang telah terdapat di dalam Al-Quran, seperti akhlak Rasulullah SAW.